Koliko je ura? Lekcija 4. Vsi časi. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 9. Koliko minut čez 9 kaže kazalec? 1, 2. Koliko je torej ura? Ura je 2 minuti čez 9. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 4. Koliko minut čez 4 kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koliko je torej ura? Ura je 6 minut čez 4. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 7. Koliko minut manjka do 7? 1, 2, 3. Koliko je torej ura? Ura je 3 minute do 7. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 3. Koliko minut manjka do 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koliko je torej ura? Ura je 8 minut do 3. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 1. Koliko minut čez 1 kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Koliko je torej ura? Ura je 14 minut čez 1. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 6. Koliko minut manjka do 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Koliko je torej ura? Ura je 12 minut do 6. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 5:30. Koliko minut čez 5:30 kaže kazalec? 1, 2, 3. Koliko je torej ura? Ura je 3 minute čez 5:30. Koliko je ura? Tukaj bi bila 9:30. Koliko minut manjka do 9:30? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koliko je torej ura? Ura
je 6 minut do pol enih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol sedmih. Koliko minut čez pol sedmih kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koliko je torej ura? Ura je 10 minut čez pol sedmih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol osmih. Koliko minut manjka do pol osmih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koliko je torej ura? Ura je 10 minut do pol osmih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol štirih. Koliko minut čez pol štirih kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Koliko je torej ura? Ura je 11 minut čez pol štirih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol devetih. Koliko minut manjka do pol devetih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Koliko je torej ura? Ura je 12 minut do pol devetih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 9. Koliko minut čez 9 kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Koliko je torej ura? Ura je 12 minut čez 9. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol petih. Koliko minut čez pol petih kaže kazalec? 1, 2, 3, 4. Koliko je torej ura? Ura je 4 minute čez pol petih. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 8. Koliko minut manjka do 8? 1. Koliko je torej ura? Ura je 1 minuto do 8. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol 11. Koliko minut manjka do pol 11? 1, 2, 3. Koliko je torej ura? Ura je 3 minute
do pol 11. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 6. Koliko minut manjka do 6? 1, 2, 3, 4, 5. Koliko je torej ura? Ura je 5 minut do 6. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol 3. Koliko minut čez pol 3 kaže kazalec? 1, 2, 3, 4. Koliko je torej ura? Ura je 4 minute čez pol 3. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura 1. Koliko minut čez 1 kaže kazalec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koliko je torej ura? Ura je 10 minut čez 1. Koliko je ura? Tukaj bi bila ura pol 10. Koliko minut manjka do pol 10? 1, 2, 3, 4. Koliko je torej ura? Ura je 4 minute do pol 10. Bravissimo! Pa ti vse razumeš. Poglej si še naslednjo lekcijo.